Angathi mimi bafundisi uyajabula somali. Ngiyashulisa ukuthi niyamhlonipha ngoba uthi kubantu Roma 13 dithobeni njoba nendile nje dithobeni phansi kombuso wemakhosi ngoba emakhosi uNkulunkulu amise nguye nemandla lakuwo emakhosi avela kuye uNkulunkulu athi uNkulunkulu loyomelana nemakhosi umelana naNkulunkulu uqobo ingwenyama isithunzi saNkulunkulu lamhlabeni longehluleka kuhlonipha ingwenyama la uthi yengelani kokuthi uyawuhlonipha uNkulunkulu uthi yengelani ningesuki nobe banitheke ake bakuthi manitheka ngiyanathi nemise semhlenani iminyaka neminyaka bangabatheka bonke babatheke babathembise tikhudla wena utabekwa iminister lengukuthi wena utawuba sebabekene ningesuku engonyameni yenu ligi awu bafundisi sithandazela wona umsebenzi wagudi Good Friday ngumkhosi wemkhosi lona logujwa dive tonke temhlaba ungagcini la ugujwa nasezulwini uqobo sicela ukuthi uhambe kahle umsebenzi makholwa angikhohle ngonyama esobhuza wesibili ithi ngalenyelanga Mako, buka Friday nje. Yafuthela ukufunda amabhesi manje kwetha lamabhesi libalisha ngelanga ngelanga. Nokuthi jambu ngetambu. Sesa kuba ngetambu so yesa ngikho so nesibili sembele bafundi.